Ya kan? Kalau mau mencalik Pak, sejak pagi dipasangi, biarlah istirahat nang kursi, nang kudokan tak dilapen dari bendi kada. Kursi istirahat tu hanya minta nasi empera, hanya bertonggok lah kata bendi ko. Amo perhatian lai babaso kursi ko ke kudo, enggak ada Pak. Do, asam badang do, enggak ada. Ya kan? Hanya lagi sesagu bercencang. Tu aja mata sembe kadang. Ampe penumpang dapat nyoelo, limo nyoelo jo, limo jo kursi. Kalau talambe lari awak nyolacui yo cambui. Kancang na lari babui ayo selero. Iya kan? Kemudian mato ditutui. Tidak bisa mencalik bebas. Kalau mempa kaki ke kanan nyoelo tali les nang kiri. Mempa kaki ke kiri nyoelo tali les ke kanan.